umuntu wathithele ithuba nje lokubonga kakhulu indlungu lebhola leseyento enayingcayizivele lento yonto lamandla ngampisi tawukhumbula ukuthi lapha singenza baya res onke lama leagues alakithi madla ngampisi nathuko lwako kanye nakhuphuka ahlanganiswa noma ke asponsorishwa ngures siba kunje kuRes ukuthi avete ethuba lelinhle ukuthi sigcine sila nekubonga nje yona FA ukuthi mhlawumbe atehlise ete phansi noma sinani leagues but atofundzisa lapha kithi kuleti inkundla letimbili kumkhiweni kanye namandla ngampisi sihlangana amandla ngampisi ke lamuhla kulabo coach abacala ikhozi yabo mhlawumbe ngemsombululo bayicedza kolamuhla sebathathola certificate siyabonga kakhulu siyathokota futhi siyethemba ukuthi le certificate labatholile batamba ukusebenzisa wisely batamba ukusebenzisa kulabantwana nje masithi umthenzo ohlaba usamila noma ke ligotsho lusemanti sithembe ukuthi labantwana sibafunako ngibona batasita ukuthi sisukume nawo phansi sibabone kuma teams babone ku national squad basimelele kahle emaveni sibonga nje kakhulu asicede sibale emabhodlela nabo bonke labafaka isandla lomsebenzi sithemba ukuthi FA utaphinze abuye atosendela mhlambeni ikhozi yeadministration cause nayo sayidzinga lokho namhlanje batowenda nje le grassroots sithemba sibathabenze babuye batosendela ikhozi yaka administration sibonga kakhulu.